Yenda Apostle Dr. Nita Ekotego Asibium. Christian Samodia Braid. Edu Sonny Badwam and some of the overty bini Kristo Asafo Dead se one penny Apostle Dr. Kwadwo Sarfo. And they at one anonymous say do Sansemini Simbi and an opay yede bro Adom TV Badwam Kase. Or share live on Facebook /Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube search Adom TV 2 na kwa Adom online.com semini simbibri ewo ho fasida mama Joy Trish on tadi bako ene shemi media fia amankwa tamaklo afia ni de miente seden semni chomo ankasa etie Kristo Asafo sorry no de abasa won sofo penny Apostle Dr. Kwadwo Sarfo ato na anonymous do yen semi gun krata so a kane dom kwabenya mrahye bedwani a oye na eba ena ne nsahya se a wo kire mu se na no ya wada ena ne papa kanchini eguye Kristo Asafo Asafokuo no abamane se won kofa bai ene won ba no dani Apostle Dr. Kwadwo Sarfo ato na nanom wonse do krata ya kane mrahye bedwani yogina hodema omanfo wo do mekwabenya na oya Apostle Dr. Kwadwo Sarfo ne baba Sarah Adwo Asafo de baba ntin echire mu a na no ya wada bo bosome de to so du ba ko ena Sarah hosami esiye na wonum agina Roma fo ngoma etire du na chichemu nwotwe so e de akasa mpa otiase no otiase ma Awurade we wonsu a Awurade dia enu nti wonum akomato won yemye pa na odato jase Apostle Kwadwo Sarfo ayubi a na adwene mu abobio e woni ma bebre hu na hyenkrofo nkran ya na oye dodo nyina eja na wakire se Ghana ahwere ni petitire pa ya ni din ebeda yentakirema so afebo krata ne sa akire mu se de wode ensiye eye adwumaden na wode akokoduro etu ne dae so ho anamon no ade baako a nipa dodo nyina betumi asua bibi afiri mu na onum kire se abusua no ehia se onum ebehya kokoam ebre te se enintin sentwafo ene wonum a obama ne yemmoden se obeja won sa akwan no so na wasa kirem se ebra a wode besie no ene na yiyo ho ntoto ye nyina no so wode ho amanebo ebeba ebra esim abemu amfie duonu enan a wotwi pragia ibi ne din de benache ne ka se yesinipa bomfo bi abontu okuno ya Sarah hosemi si ye wo Sofokyere ronu bi e wo Berekum anano memenda me twi pragia me pragia chairman ewo Berekum Yadan station na de tiene se eno anadwo no me ankasa me sane security nso ti se me pon a ma be adwuma no ti 1 to 2 no ena police for no frame me say makola ba ko yakuno a o se pragia am so oh se so me wadwuma mo ti nyame adon so o mo de police car be fa me e ma yekoye yekoduru yenso na ye dokore ayekoduru nso no me hwe ye no na moja egu pragia no ma ni ti dasti ya ne so nti ya cheke hwe se de na ye no aba na mo de bo no ana sesen ya cheke na etuo ana mo de bo na tipo ne kona chi wo no e ba sa no so no ya je gloves e de na to police car no e de na ko mo kire te se ya je yensam o ya mene ye se Sofokyere bibia Sofokyere abeka kan Sofokyere na ka ne nko ho simply because of say wo no di kan first one bi buy second one so bi aba third one ni nyina so esi anadwo na yakase eja anadwo dwuma no so a awoho no mbaba no mboko no obesi de akọ se ya somo sompa se mugya ekukokunko no nya saade a somra ye somo no ye bejaye enwachi papa sese ne bada fom a ne den de sekyere enso kyere mu a ne bayiwo ya boni posapa versa homacho no miensa ena won mu etwi praga bi ebebo na mane ne fiade anwumre no ne be na da sese wahwere ne nkwan ena ne wo no mo be se anwumre no nwotwe onya akọ wo tetefonso a okoye no nim se ne ba ne de anwumre adwuma ya wo ye na na okọ akoye nti woto na adwumu kodai a ahomache te sa rehosemi sa elia honkwa na yebutu kunu na sabi yo yebo ne tuo so a yebo no wonatiko na emoja nyinu na kunu enti yebesre sabe ba no de onye obi abone ntam ho me hu se woni bia kasa me ba no ompe kasa enti nipa no ye na dwene se obekunu kwa twani ba bia niska omanfa fidie no omantu safo no omanfa ne phone omanfa bibia tuo na nipa kro no bone wie a ne nipa kro no osi koye sisi posifo de mu no akwakoto Holy Family Catholic Hospital emukrabia oyemu enhyehyemu Enkwanta South mensin no mokrache wo timantem Joseph Entry awa se ne mekeka ko ne menteme ho ase ekoso nti won sikase mu no abafom so mo ba be Kenya won ho pa ye niema ahodo ebeboa
na watumi enya sika de akyekye wo nkro no. Hwe assembly concept there were 2 types of revenue. There were central government common fund external and there were internal generation scale revenue you mobilize if you market property rate any other areas the support assembly to run the assembly. Enti enkwanta safo be piem ha dia I say revenue target no emu akwa de ama esane menteme ho ase ewo nkwanta mbreka krani ama ye target no yantimi achieve for last year. Nti ye hope say afia yesimu lot of dialogues course a lot of educational course ye betie ho ase asunwe amba mpuntu ntimi mba. Nti ye nim se nyame adom inshallah man niam be pick up na indicators aye pese yetimi anya yetimi raise revenue on kwanta we are near share around 550,000 Ghana cedis for last year, but we share the aba utimi say yanti women empany for edin kombo share say na o metimi aboa na advocate ama ye maame no ya advocate ama ye papa no yenua no mo digwa na business owners omatimi ni omadi nkombo amoma hu say enkwanta yade asundwe efa no ntuma pafra Brasha bejafo bi a wo mo asantemante mu se wo de wo chitaya ma Dr. Mahmoud Baumia so ono ne betimi atu franka no ama wo mo na wapre mampani adwa 2028 no. And now me no ka say 2024 ye call ye nyina nim de esi ye me chefa wo mu bi wo chefa wo mu bi. And the party here and Kabomu and the Kasa Ede. Ye here Kasa, ye betimi dia trend dom. Said ya no 2016. Ya no 2000 no ye betimi asa ye biem. And now me no can say party ni de enyan hu de omode ba o. Ye de ye wo bia ya so na hwe. Ye so ne hwe ya no ye nyina nya agide woni mu. Mesi December enchayo munya agide o mimu okumawu edi machimi ye campaign ye de papa ahobrase ene ningumanim ene ye campaign ye to abawe ebosome nwatwe pe ana atwam ede na asesa eno achi na mrahye bedwani ogina hode mo manfo wo bantama ya kane no yeso afo hwe akwan ne akwantempo ho nsem so Francis Asensoboache enso de tudwa se Dr. Baumia eni nipa amanyekuo no aton ne dada magana afo nyina ehunu no na onhia se osan ekoboni din bio efrise bia enim se Dr. Baumia MPP ni ya wasom Ghana pen eno nti kitafo enhwe no nto abama no in Ghana ye nyina enim Ghana abakwasem obia wakọ election bia win bia for we president wa Ghana bia no wakọ elusu election pen. Apart from President Rawlings, he had been in office for 11 years as head of state, military leader, and son of election. There's something we call in politics name recognition, face recognition. Eno achi na mrahye bedwani ogina hode mo manfo a wonom ewo afija Kwabre North na yakane no yeso afo abede akira hwe anwaneni hu nsem so Collins Adoma Komensa enso di tudwa se oba Kwabre mpotem hode a ene wonom aye krado pa se ombeta na chi na ema no wahama bupen edu wotwen ne de ka ho de wonom ede ama no fi se na ho brase ene soma wasum na manyoku ene ne man no ni nyina ka ho bi ento na wo mu etu sa na mo no. The reason why one who say all former MMDCs are aligned to DMD. A very simple reason. You are a good man. You are simply a good man. The reason why I mean, for the past 8 years, Majina Wechi, Mata Wechi Nina, are very simple. You are a very good man. You have a good heart. And yet, presidential candidate, and a vice president to be a, and I said the offer phone friend or befa phone no any wedding come. Wahum Brasientino, we will give you more than 80% of the vote in this zone. Adom TV bedroom kase na social no nanim defo abansuo mu a ensem wa bene munim mu pa se yehwe na plastic product di yentwam kura free man mu na se yensuo bia no plastic no ese no ni chiri mu ode ba ye eni ni edikan e kamenko an ka yemba ne plastics no emma yemma yemfa plastics nton ade
wo hwa ye to aduane ye tigu robem ni asan de ahye robem na obetimi ahyehyere roba no kwa be ye nan na aduane baako obi wo hoso a akoto ade ye wo store ade na nkasa package hye ho no asan age roba ekuro bebre mu kwa African countries ni bia wo store kura wa wo bag a wontimi ento no ma na Ghana first na nka ye wo sa ade no wo koto ensa wo de etoa na ekọ ene ye de ni nyina gu rubber plastic mu enti Coca-Cola malt mebbo mu din omu drinks nyina wo rubber mu obi num yo de beden na wato atwene atwene kwan ego gatem e consume enti sa companies so mbetimi akomachi no makofa bottles na de adwuma na one ebeboa ne etosu bio se ukota ade wo store wo kwa fa wa wo bag ko wo ma fa kantan ko wo kwa ye de ahyehyere roba bebre ma wo befie na wo yi a roba bebre roba no so ensai we de say yen nyina enkambom the first na say make sure say plastics no enko ho emum de wo ho no say enkum na yen yi ne baako afi so ye betima ye traps na ye chichichi plastics na be bia ansana beduru nso ntene no nti eno de nyina ye ho na say enkan ho boom na ye de yenko yi plastics no eno no ministries no any agencies so Hydrological Services Authority Ghana Hydrological Services Authority omuna yesa eboa with that traps no omuna omuye drainage so bia flood and one omuna omu constructed drains no into omu constructed drains na aya omu de sa traps no ye de eka ho Kpandai mrashe bejani Matthew Nyindam se nei the common fund ni nyina wo de boa ama mpuntunyuma ekoso wo kodoboni ene ne mpotamo ye Kpandai mensimu no akwanim Ejidi se abatu achi ni ehia mpuntu se to abawi a Matthew Macau MPP NDC atwam ni ehia eni mpuntu enoa na nanane kojomane mai mwaka no efa sabe school ho nyamaka no efa hospital ho nyamaka no efa kuya ho nyamaka no efa yakwan ho na mejina ha na mahye mo bose me na mato abama me se me nyina munan mu ha me ye mo MP me common fan 1 cd enko babia ni nyina be kompuntu jumo kajoji afashe afashe bia edan wo manfo wo ntwumuru amamere no wamane edi ka wo mubomu na afenso atwe enipa frɛ chiche ne benche eba afi die no sirimupo etechira ne sede nkabomu ne mpuntuo ebeba ne no ena Nyindam fasa akonya ne sodeto nanano mpanimfo ene planning committee no enim se abribia wodi afashe wo fansi wani so se wo prempuntuo ena ama omanfo ana mekoranje Eba riwiro mene etamena wuyo makataji sabe kana kunkwe mumbro se mumbro na de wa la kitebari sabe kojobane ma yo faijem san kaman kojobane ateba we atituma aba na uwa na okuya yeretonko na mumusieli kojobana ase na bumufie sabe kojobana we mene as starting na okumanye bitis kana kunko e promise amane sankama na meni pamu wa kana ngato mesanko wa sabio ajire kafwe na men ta adwuma ko be domam na katase se ndo adwuma mam na ewo e bia na wa ne se an pata na kafwe e bia an pre school be an pre clinic Bayenya no so na Adom TV bedwam kase na ha ne be makwan na no pay de esie yeda somre no wadaje a wode ma ye de du so no ye de bonkrata no na Facebook no so etwa so de ama ye bekwa adomonline.com so na yakwa akoshe nsem ahodo no a ewo ho no yeda somre no wadaje pa a wode ama ye na wotwofofro mu kra ni de radia sempempen so de na ba bedru nyina na enya ne seyi ye kofia da na bibia ye kama hoode wo ho so ba adoa dai ye hwena bose tim enti no bibia tumi si wabrabom ti
se nkwane ahoɔden kura wo a fasedama de ɔwɛn wo fasedama de ɔbɔ wo